A last lady, Ija ye meme or munyawe. A meme or munyawe. A last lady. Lare, ugwe jemwe ogivia do hiarovia. A last lady. Ugwe bivia do ekia gwena menwe. E bivia do ekia gwena menwe until you know ela etina no gbagbo your last lady wo nu ju hu eki emi bi edo a we onu hu bi edo ya togbo e an last lady nu we na we ugwe ki aju hu ka mi bi edo wo aju hu ete mi bi edo anu hu bi edo ya togbo e mami edo na no yeze na a last lady ogun oga gbo onu nu ya zedo na uga gwenu yeze do edo nu we murovie unwe ravi juwe no finya hu no murovie no na ogwedo wi bi do we muri ovie gi bi do we ka unwe we bi din e murovie e ravi juwe aya ragmo na ogi juwe ya wo ragmo unwe juwe e murovie ga dede ogi e dede mani bi do unwa a last lady e wu nu wenu ye ya ze do na ogi family nu gugu kian Lare, ihe setting do gu we anya negbe, I setting gu we talo. Ugwe aju huwe hiyemi viedu. A last lady, runda uwela we social media na, umaka de wo vie sankwin. We wage we doge kinema so do swe avi vie sana ni wetin ade by Biafra. Ni yeju nu ya rokoe kege ade runda eni okpa me mo bo begenia. No mo bodu e kin we adodo na we ban we aladian dogi du ogwe uga ju hu e ki emi vi edo etina no ye last lady yariovan no ye ejama last lady yariovan uwe aju hu e ki emi vi edo unwi vi edo ya oga togbo u agwe nu gwere gbeze do nu we murovie na nana mie ugu me mi okpa nu do awu social media gbera wa wala jon do amu juwero vi e juwe no makoko e na ni jouer na fian gu no gun gbiju yada wa wala jo wo gi family ukere ven wena me agwe ihun ga doni o koku we edo okoku e o si enu na go azedo ugwe la social media no maka de wo bi san okin e kinu we dona ni ugwe ogwe run de ma so idu ekina e usuye eyin ani lori ade ni ro ni afian gu ki akegbe ni akere ni anakin ori ogbeleze ni we Biafra yankin bi doga gi koku gwa hia fone ugwe oni agwegwe do awona ega ni uwe gbedo si okon ne sanve do magbera ivane wo oju hu gwa gba banere wo oju hu ebie ho yin etina uwa eti ya fen we onu we kun yoto na we gbe yoto runda ga na mena na gele wa anyo udoge ni ofureve ekobe lehiare na gbera yana na ogwe esan Biafra yan hina we na onu we gbedo si okon be yoto unwe rabi juwe we aja kun eti na we si yoto runda we agwa oni we tu we gbe serio we runda we do gbija owa amami emi we we na we edo we hen we ri auda. When I social media now for how many years? Nuke we presenter, Google presenter niya. And you are the least person. Wogi was this wo mane ne gather them na yau. Oh my working me me my we social media na. Imae Wunda wa te wa gboko na mi e mo na ri obi e na ri ego ya kara wa muhe ne la loge make. We wagi mi opa na he seti we. Where on my call my wrong, no here setting good work one. I tina, no one I do who be a way in you work babanel. Who want to work where bedo si honey, walking ever do a winner, egani uvedo si honey, savedo, etin wesoy. Run that door cockaway. I don't know when they deck bed you any. Run that give where on every wobo. Oh, Obama goes Wawa waga giladian ge no mami agbore no wa ove na ga we ni ge make. We ni run dije ga ge. Ni run dije ga ge. Wa ge me mi ove nu gbere mi ove ke mi ove nu kwa ki to au. Ku we ka we nu muhia.
owa oni be na ga wo imemi ni aya gie ugwa ifogwa gbebita agbon fi wa inwe na magi wa ya go alo wa ila je wa do am fake news kian imai ho come e mu ha me ni mama ano gun buwa ye ravijuwa o no gun buwa jijuwa o etina wa wo bi egbegbedo ugwa ga gwere gbeze do na tantan do no do amurovi e do amogi mani vi e do rovi ogyo to na do gwe muri rovi e ga do runda e do koku ibe ne do mana koku we hian ze do ano gun buwa jijuwa o nu lori ari ba mo nu re na nu fian ku nu ho hu ave nu ho hu ava mastona nu gbe o uga gwere gbeze do da kede na pa ogun oga gbu onu ni ogun sogun fa oga gbu onu etina no ye jama first lady ri over we social media iwo oga kan we kan hu we social media na wa ya we me ne wo ka ya we ya me hia go ya we me awe me no mama no hia ba gbon e presenter ya fi egbe koko mama gbe kan hia e lady ti o ya we ya me eni ga ri ladian we u do ya le wo ka ya we me ni o mo ti na ya gbina wo hia we me fi social media agbon fi o fi e make we wa ge je ma mi we u gbo kwa uri a mo ri eko ya kara wa mu he ne lalo u amu he ogi hu le epiro hia u gweri asen asen when you ga gbo wa when to ado ekina dun ba do ya si run dive gbo le lugwe hia keke be ne no fun ya na no we be kanania ha ho come igwe be do agisi e du egbe e do gbe na de agbe nu wege ya go ale nwina nu wege na mi ke mi ga unu do acho ge hia le lugwe social media ha ugwa hia awe me fiebo awe no mama wo win e presenter the presenter pa no we ma say no whether the mava he kugwe ka we no bi logo o wa gbon ero wo to u gbe bi time me aya ki we ku hu to ore no ani mi okpa se be gbo e u ja go ja ri ma ka gbo e yakara ha ni woni vi gwe aberi e do ve ni ana ve gbo e jama va de social media iya ve gbo iya gbo e run da ni ori tinu gwe na gwe odu e ni amami mi we no gun gbo e yiwa o nu lori e ri ogun na me gbo onu no ye ya zedo ni won afian wu ogun asogun ava afian wa ameni unu nu gwe do ya pa mi sikan ko e ri edo come o eri ave kian ba gbon den we den we gan we do ya agbija wa na ka me tedo de we do kana go bi san we kin o ma ro pa maka e de me de we ma tai de ha if you ya ni bege be nu ya agbija wa ne ko ho yo hia e ye na ido la den do gu e akon e ba ni na ido ka go bi san o gbedo si yo hon ruta udo ke ni agui ya gbedo kedo ade agimi o anogi tale me do be san iyan ni rodo ni awa bizu gbin awodo o se mi na we agoko na gun adoge lady t show no la ho gogo imajaje no ba we ye go me ni wale mana gi hu na go la ho abi ibie sana so ni ka we esan nene mi yakina gwege ga gun ya gun my sister runda yan do ladian do amwe eri avijin arovie wegi ladian do ya reply yan ugwa hegwebo uteme biafra kama we ivigbo ekekuima inu ivigbo ga enene biafra na ge o disciple yan masinu no hin ivigbo we mi magbe na hegwebe me biafra cause we ya we emene ni ni do we agbe ateme na iyan do afi relevant e make abona na wa bisu gbin igbo de do mi my do
Ia ze he yo he reveri oni anga la wadia. Bebe Biafra na latin we me o ka latin abo. Igi doge ina because doge ia no deni ari. Ia wazu Runda doge imigbo here. There are very few of them ina he gwevo. So na la ogogo na seme iya ni ai. Na do ya resort de gbegi egbima. Ha? Me ma gwa kami ya dedeme de gbera ga ne jinwana we ato na do no ona igadi na ya. Ina we do ya gbogi eri o wase. We mo ken me go pa iya ze bibi yo bibiri iya ga hewe. Iya ga hewe. Ha? Yeah. O me ke no se ban. Iya ga ri mo gbegbu ya ri Nigeria no we ami yan to bi yan re mi yan ri o tegbo ya tota. Eri o se iya de do mi my woman. Moreover vigbo ma mo we my de me de ma me anything in my drag. You understand? All we je very o akwa be he wo de na amudi ayi. So no ga gi mo bo agun kan mi yan. Any egi like do. So in sort in ya do ari enu hu ya ni it's not call for. Awa bizu gbiyan be na we na. So no. So no what we blogger don't. Thank you are here in your way you go me. Yeah presenter. Yeah. Me ba pege e presenter ya fe yan maso we emi ya fe o segi no even na ya mo ugo amo egbe ni igwe dem yo pa na ya so wo ha ero e blogger no ma me we ya kan lele e ri hu aya we blogger ge fake news wo go na ido lati and doctor where can you find that in u ke ya gbe aro IP jo my picture. O mano waragmo do wena gele a o mane de gba na wo hu u ke la jan do gun kan meeting u ya find out de matter no enu gege ya gbin recipe yo mami imemi no ke gbe ba ke gwe no lo mare na gwe me sanu gwe gwa gwe mu gegbe ya ke gbugwe be te agbe aje bo mo pe a oni aka e te no ga fe digbu I me gu we neru na do mi go ju popo fa wo won keri e po latian na wa mi go wa ko wa re mi e je po no wa e ko latian e me ye wa o ma mi ne bokin azua ne re ana gbu e mi e wo mo e mi dan idiot u gazedo egbe ni to kama we wa mi ogun asongun afan ogbu onu ni ugbe akunu gwe ni keke ya muhewe una gwe gbegwe nu ya pa mi sikanya do no kokuwe ugwe ma wa be to gwe aya azedo e nu bi edo ya togbu un down no mama un no guia un no kiro no jilawa wa gbe ohun akobisi ufinya wuku gwa ke Michael wa lori ariege alaluhe no mama amuhe mu oyo egbe hi afe idiot yo wa ya gba o gbu wa nwine YouTube igbu e presenter igbu ohun e presenter le ri huwa ya we presenter e ri huwa u bega we presenter ni huwa hi afe iye ja ma egbe ohian hia na mi ujo gwede yeke ya talebe no ma hia u we fe ko se mi ni we on we do na kaka we wo kan ni ka ro ege no gbera we mi me ye gun kan ni o ma ko ma mo boye itai ero so hu eti na no we on we kun yo to na hu aja muwe we wa ge we ga do ado ni ni ama ibe do lati an esan o edo agwa opa imakin hu wopa keke hu we make ge Kevin 011 e wa ya mo ti nu wa gbe yo to agbe o ufiyan wonu sun wo de na we ro wa u ga mo e bolu kere ro vie wa yu ne gogo gbe eri ko gi family re o gi ki e wo nisan wa agbe o idiot
Ogi family do wetani ye language. Nuna ho wabakmo. Ogi family ye language be ogi family ni. Once you when I zoni. Ugwa gege do aze woman. Do ya mwe oni rovi. Ugwe u meme. Ne meme gbu nu meme gu. Aje meme we bagmo. Idiot. Gwe gwe gbe hon wunu. Emi vieto. Umaju hwe temi vieto unwe gwe ime. Uju hwe kioi. Obi do get kete do adeni ayi ya be jebe no fure kere ogwe he. Iye do duoke. U azua, ugwe oge ma hi azua be no gwe ujena. Ah? Ge na gmo fi no ma no je bagmo. E ma bule. Na mi evo ku. Agbe o.